Halo, guten Abend, dobro večer i dobrodošli u jednu lekciju, zabavnu lekciju. Evo, ja sam upravo sad završila snimanje ovog klipa i sad snimam uvod i moram vam reći da mi je baš bilo zabavno i proletelo mi ovih 20 i nekoliko minuta koliko sam snimala. Znači, izabrala sam vam neke interesantne reči i onako otkrivamo po slovo da vidim da li možete se setiti, dajem vam asocijacije da se lakše setite te reči, ali i asocijacije kako da lakše zapamtite tu reč. Ako vi imate neke asocijacije na neke od ovih reči, pišite mi u komentarima da pomognete i meni, a i svima ostalima drugima koji uče nemački kako da lakše zapamte neku od reči. Tako da učestvujte aktivno u ovom klipu i krećemo odmah. Dobro, da ste spremni za pogađanje reči. Prva je efekat ili neko dejstvo. Mogu da vam pomognem prvo sa članom, recimo. Die. I mogu da vam otkrijem prvo slovo koje će vam odmah pomoći. Ako znate, onda ćete se odmah setiti. Znači, die Wirkung. Die Wirkung. Die Wirkung. Dejstvo nekog leka ili nečega što se dešava. Wirken je glagol, die Wirkung je imenica. Idemo dalje. Kažemo da je neko nesposoban. Dobro, prvo ću vam pomoći s tim prvim slovom, a to je F. Kad je sposoban, onda kreće na F, a kad je nesposoban, onda ima najprije tako onaj prefiks da napravi suprotno značenje prideva. Znači, on je nešto unfähig. Unfähig. Nema Fähigkeit, nema sposobnosti. Fähigkeit, sposobnost. Fähig, sposoban. Unfähig, nesposoban. Ovo je interesantno, znači onesvestiti se, sastoji se iz dva dela i treba da kažemo postati onesvešćen, da kažemo. Dakle, potreban nam je glagol postati, a to je werden, je tako? I postati bez svesti, počinje na o, ako vam treba pomoć. Ohnmächtig werden. Sie wurde ohnmächtig, recimo. U prošlosti, sie wurde ohnmächtig. Ona je svestila se. Dobro, ohnmächtig werden. Laskati. Nekad se laskanje može dosta postići, je tako? Lepa reč vrata otvara. Dakle, na šm. Jel znate? Schmeicheln. Nema nešto sličnosti kao kod nas. Laska. Schmeicheln. Ne znam kako da ga zapamtite. Pravite neke asocijacije za reči. Dobro, ima dalje. Delimično. Si zadovoljan delimično? Jesi odradio posao delimično? Znači, u sebi ta reč sadrži reč deo. Deo počinje na t, tako? I kaže se Teil. Deo je Teil i onda ima jedan nastavak Teilweise. Delimično. Odsutan i prisutan. Imaju po dva prefiksa. Uvijek kad te nema ti si ab, a kad si tu ti si an. I sad imaju ovaj isti deo, a to je wesend. Abwesend und anwesend. Also er war abwesend wegen der Krankheit. Zbog bolesti war er abwesend. Nije bio tu. Abwesend und anwesend. Grickati nešto. Chips. Na. Počinje na. Našen. Darežljiv i ovaj drugi cicija škrt što ne daje. Ovaj darežljiv, on je ima veliki cug.
Kad ima neko veliki cug, obično se misli da dosta pije, ali dobro, razmišljate kao ima veliki cug, u suštini voli da daje. Znači, on je grosszügig, mislim, moja asocijacija, grosszügig, ima veliki cug, grosszügig i daje, nesebično. A ovaj što je škrt je, isto na G počinje, on je geizig, grosszügig, geizig. Dobro, zvuk. Zvuk je muškog roda i povežemo ga naravno sa zvučati. Kako kažemo, to zvuči dobro. Es klingt gut. Znači, klingen je u pitanju glagol, a imenica je klang. Nije kling, nego je klang. Der Klang, zvuk. Pažnja je privući nekome pažnju. I sa glagolom erregen. Ženskog je roda. Die na A počinje. Die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. Dobro. Otkazati sastanak. Kazati. I odkazati. Znači i ovaj njihov otkazati ima u sebi reč kazati. Znači ima u sebi to sagen. Reći, kazati, sagen. I ovo absagen. Absagen. Otkazati. Absagen. Razmaziti. Na V počinje. Verwöhnen, razmaziti. On je verwöhnt, razmaženje. Verwöhnen. Ispustiti. Pasti i pustiti. Dakle, pustiti, kako se kaže pusti me na miru, lass mich in Ruhe. Znači, lassen je to pustiti. E sad, ispustiti nije u ovom slučaju sa prefiksom, kao što je otkazati absagen, nego ovdje ide ceo glagol. Pasti. Znači, pasti i ispustiti. Fallen lassen. Fallen lassen. Koji je rok? Imamo rok, kratak rok. Frist. Kurzfristig, kad je nešto u kratkom roku mora da se uradi. Kurzfristig, znači die Frist je rok. Razviti neku veštinu, zemlju razviti. Na E. Entwickeln. I onda razvijenje i onda je zreo. Ili je kruška zreo. Kao rajf za kosu. Rajf, zreo. Objekat. Onako. Der. I počinje na G. Der. Znači predmet, neki objekat. Gegenstand. Die Gegenstände. Gegenstand. Okolnosti. Okolnost je die I isto neki štand. Dakle, Umstand. Die Gegenstand. Der Gegenstand. Die Umstand. Okolnost. Zavisi od okolnosti. Es hängt von der Umstand ab. Editovati, promeniti, znači neki dokument, raditi na njemu. Znači ima u sebi glagol raditi i bearbeiten. Dokument bearbeiten. Aplikacija. App, naravno. Ili ženskog roda. Znači u pitanju je glagol primeniti, neko pravilo ili nešto se kaže anwenden. To apply, na engleskom apply, anwenden. Aplikacija, znači od tog anwenden, die Anwendung. Idemo unazad.
Znači, mi smo preuzeli tu reč, malo drugačije izgovaramo. Znači, idemo rykvärts. Mi to lakše kažemo rykvärts. Idemo u rykvärts. Senka. Senka je der Schatten. Disati. Tief, duboko. Atmen. Tief, atmen. Selo je das Dorf. Ein kleines, schönes Dorf. Instrukcije. Kad kupite neku policu pa vam treba neko da vas vodi, leiten, treba vam Anleitung, die Anleitung. To je prosto nerešivo. Kako da kažem nerešivo? Znači, krenite od rešiti neki problem, da se to kaže lösen. Pa kad je nešto rešivo, to je nešto lösbar i naravno imat će onaj un, što smo malo pre spomenuli da kad pravimo pridev sa suprotnim značenjem dodamo un. Znači un lösbar. Un lösbar. Povećati, napraviti da bude größer, da bude veće. Vergrößern, kao i verkleinern, smanjiti, vergrößern, povećati. Svedok, der, kao Zeugnis, kad uzmemo svedočanstvo. Der Zeug. Pokušaj, dakle pokušati, kako kažemo, versuchen, znači on je versuch. Prosuti vodu po stolnjaku. Prosuti se kaže isto na verschütten. Ich hab Wasser verschüttet i to se desilo na stolnjaku. Die Tischdecken. Den Tischdecken je postaviti stol, pokriti ga stolnjakom, znači Tischdecken je stolnjak. On dobro izgleda. Oder sie ist gut aussehende Frau. Er ist gut aussehender Mann. Izgubili smo G. Evo ga. Gut aussehender Mann. Zračiti. Znači on je er ist gut aussehend, er strahlt. A koja je svrha svega toga? Koji je Zweck? Der Zweck. On je baš skroman. Znači jeste gut aussehend und strahlt, aber auch sehr, sehr bescheiden. Skroman. Bescheiden. Kao ono sag mir Bescheid. Javi mi, sag mir Bescheid. Ali nije ovdje Bescheid, nego je bescheiden, skroman, bescheiden. I ima skromne prihode. Znači, prihod. Nešto što ulazi u naš džep. Znači, kommen dolazi u naš džep. Einkommen. Das Einkommen. Gehalt ili lohn. Das Einkommen. Bescheidenes Einkommen. Skroman prihod. Uveriti. Da bude siguran. Da bude sicher. Versichern. Pokvaren ili truo. Isto na fer. Verdorbener Apfel. Trula jabuka. Ein verdorbener Apfel. Nagaziti nekoga. Auf den Fuß. Ili šutnuti nekoga. Mit dem Fuß. Čiji u pitanju je glagol treten. Er ist mir auf den Fuß getreten. Stao mi na nogu. Ili er hat mich getreten. Šutnuo me.
Moj pas nije važeći. Mein Pass ist nicht gültig. Es ist nicht gültig. Es ist ungültig, nevažeći. Znači glagol je gelten, vrediti, važiti. I onda je gültig nešto ili je nešto ungültig. Odgoditi, pomeriti za neki drugi termin. Ne mogu da stignem. Zbog bolestan sam. Umoran sam. Und ich muss den Termin verschieben. Imali smo odkazati. Jesi sjećate kako se kaže? Kazati, sagen. Pa ich muss den Termin absagen. Znači uopšte ne dolazim, otkazujem ga. Ich sage den Termin ab. Aber ich muss nur den Termin verschieben. Samo ga malo pomerim za sutra, za prekosutra, za 2 umjesto za 1. Znači verschieben. Vrsta i način su ono što liči na art, na umetnost, na engleskom, a na njemačkom je Weise, oda art. Die Art und Weise, vrsta. Tuga, ljubavna tuga. Liebe, Kummer, der Kummer, tuga. On je baš jedan razuman čovjek. Sad, ne znam da li znate taj fair, ide na fair. Vernünftig. Znači, razuman, danas je razumne odluke, nije neki dum, i tako dalje. Vernünftig. Da, to je neosporno, o tome se ne može štrajtovati, o tome se ne može raspravljati, štrajten, zato što je to unbestreitbar. Er ist vernünftig und das ist unbestreitbar. Znači, ne može se oko toga uopšte svađati, raspravljati, štrajt, jer je to unbestreitbar. Pretpostavljam ja zapravo da je to unbestreitbar, vielleicht ist es nicht, aber ich nehme an, odnosno ich vermute. Vermutung, imam neki vermutung, imam neko nagađanje, pretpostavku, i ich vermute. Predati, ne predati se, ich gebe auf, predajem se, nego ima veze sa dati, isto, dati, geben, ali predati, recimo, nađemo nečiji novčanik, podemo u policiju da ga predamo, to bi bilo abgeben. Ich habe meine Tasche verloren, aber jemand hat meine Tasche abgegeben. To se sastoji od S, B, besteht aus. 3 Teile. Sastoji se od 3 dela. Es besteht aus. To je baš bilo od pomoći. Pomoć, Hilfe i bogato. Bogato pomoći. Das ist hilfreich. Kada je nešto zahlreich, brojčano, ima mnogo nečega, da si zahlreich. Ovo je hilfreich, bogato pomoći, znači od pomoći. Bez muke, los, mühelos. To je samo jedan nesporazum. To je jedan das, znači kao na engleskom isto. Misunderstanding, znači missverständnis, nesporazum. Posljedica ili epizoda u nekoj seriji ili posljedica, nešto što slijedi, evo ga, slijedi. On me slijedi, on me prati, folgen, znači die Folge. Gomila knjiga, der Stapel. To ne znam na što vas asocira, izmislite sami. Podrivati nečiji autoritet. Znači, u pitanju je glagol kopati. Kopati ispod nekoga, da upadne u rupu. Untergraben. Graben je kopati, untergraben. Istaknuti, odličan i isticati se. Tu imamo, ajmo da vidimo prvo glagol. Znači, on se ističe. Možda se i fizički ističe, što je mnogo visok. Hervorragen. Hervor, to mu je prefiks, i ragen, a on je istaknut odličan, on je hervorragend.
To se isplati, to se ne isplati. Znači imamo plata. Nije Gehalt, nego ona druga reč, nadnica. Lon. I onda se to es lohnt sich. Oder es lohnt sich nicht. Znači sich lohnen od lon, plata, nadnica, sich lohnen, isplatiti se. Evo je lepa reč, mislim, lepa reč. Ko se prepoznaje u tome u što si mrzovoljan i kad ste obično mrzovoljni? Ja ujutru. Bolje da mi niko ništa ne pita ujutru, zato nikad ne mogu da snimam klipove ujutru. Mislim, nekad pokušala sam da ih snimam, ali nekako nisu bili veoma popularni, zato što sam ja bila mürrisch. Launisch, mürrisch. Namđor. Spisak. Odnosno, ili papirić na kome treba da napišem nešto. Kao eine liste bi bio spisak, a u stvari parče papira, kako se zove to parče papira na kojima mi pišemo neki spisak. To je der Zettel, je li tako? Der Zettel. Ich brauche einen Zettel, etwas aufzuschreiben. Znači, treba mi Zettel da nešto zapišem. Svađa i svađati se. Znači, svađu imati, malo pre smo spomenuli ono unbestreitbar. Der einen Streit haben oder sich streiten. Svađati se. A kad se ne svađamo, onda slavimo. Feiern. I kad slavimo, onda se i složimo. I štime, djecu? Zustimmen. Znači, prvo se svađamo, streiten, onda se složimo, zustimmen i onda to proslavimo. Feiern. Koči. Crveno je svetlo. Du musst bremsen. Štampati i štampač. To znate. Drucken i der Drucker. Hinter dem Drucker, iza štampača, der Drucker. Sumnjati. Ich bezweifle es. Ja sumnjam u to. Ma kakvi, bez sumnje, s onim los. Muhelos, bez muke. A ovo je zweifellos, bez sumnje. Kommt der heute? Zweifellos. Uništiti. Napraviti kada bude ništa. Ništa se kaže nichts. Čim u sebi neko nichts. A nema vernichten. Ja sam sumnjala na vernichten, ovdje nemamo vernichten, nego zerstören. Polomiti, uništiti, zerstören. Evo ga polomiti. Zerbrechen. Zerstören, zerbrechen. I onda kad nešto se može polomiti, to je zerbrechlich, lomljivo. Pripadati. Das gehört mir. Das gehört mir. Zanimanje. Was ist der von Beruf? Der Beruf. Ne znam šta je po zanimanju, ali ima iskustva. Er hat viel Erfahrung. Die Erfahrung. Was ist er von Beruf ili was macht er profesionalno? Beruflich. Was macht er beruflich? Pa on je zaposlen. Er ist berufstätig. Probuditi nekoga. Budilnik budi nekoga. Znači nekoga probuditi. Insistiram na tome nekoga. Wecken. Zato što nije isto probuditi se. Sam sebe. Aufwachen. I probuditi nekoga. Wecken. Kannst du mir morgen wecken? Možeš ti mene da probudiš. Mein budilnik je kaput. Mein Wecker ist kaput. Der Wecker und Wecker. Zbog čega? Zbog posla. Wegen der Arbeit. On je veoma kiseo, odnosno ljut. Er ist sauer. Böse. Wütend. Sauer auf mich. Nekom odvratiti pažnju. To distract. Znači, ja čitam, učim i sad neko tamo sluša muziku ili pravi zabavu i to mene ablenken. To zvuči dobro. Imali smo onaj klang zvuk, das klingt gut. Klingen.
gdje visi slika. Wo hängt das Bild. Hängen. A za visi, znači imamo visi, hängen, i ovo za će ovdje biti ab. Es hängt davon ab. Abhängen. Mach das Licht aus. Ausmachen, ugasiti. Mach das Licht aus. Moram to da otkrijem, moram to da saznam. Ich muss die Wahrheit herausfinden, erfahren, entdecken, herausfinden. To je zahtev, das ist deine Forderung, die Forderung. Fordern je zahtevati, Forderung, zahtev. Ali je ujedno to i iz, kao aus, iz, heraus, Herausforderung. Herausforderung, izazov. Ovo mi je ostalo fluchen, psovati, fluchen, ugasiti, imali smo kannst du das Licht ausmachen, evo tačnije, što smo imali malo pre, ausmachen, ugasiti, i imamo ausschalten. Hraniti, füttern, die Tiere füttern, im Zoo ist verboten, zabranjeno hraniti životinje. To je vrijedno, puno vrijednosti, wertvoll, es ist nicht wertlos, wertvoll. Šta namjeravaš da radiš? Vorhaben, was hast du vor? Umjesto da uči, on je išao u bioskop, anstatt zu studieren, ist er ins Kino gegangen, anstatt. Štat, opet sa štat, gdje se održava predstava, film, koncert, wo findet das Konzert statt. Also stattfinden, održavati se. Das war nicht meine Absicht, die Absicht, namjera, die Absicht. I osim toga, außerdem. Ok, baš su bile interesantne reči, meni je bilo zabavno, nadam se i vama, vidimo se, čus.